صبحگاهی به همه عزیزانی که منتظر نوید بامدادی بودند و از صبح بر وقت میخواهند که خبرها رو از رادیو آزادی بشنوند. چاله گلخوجه هستم عزیزان، چون همیشه در آغاز باز یک روزی تازه در خدمت شما با خبرهای تازه چون هر روز، و فکر میکنم چند دقیقتون رو حتما و ما خواهید بخشید تا اینکه از خبرهای رادیو آزادی آگاه شوید. امروز شنبه است 19 فوریه و امیدوارم که در هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و روزتان رو خوب آغاز کرده باشید. و قبل از شروع تقدیم خبرها چون همیشه نگاهی میاندازیم به وضع باد و هوایی سه کشور. امروز در پراگ، یعنی در جایی که ما قرار داریم، هوا گرم می شود. پیشگویی می گردد که حرارت هوا 12 درجه را تشکیل نماید. در مسکو پایتخت روسیه نیز هوا امروز آفتابی می شود، اما سرد است. صبح 5 درجه زیر صفر و در دوام روز 1 درجه زیر صفر. طبق پیشگویی هواشناسان هوای دوشنبه امروز گرم است، هرچند ابری است. حرارت سنج 12 درجه را نشان خواهد داد. خب اکنون نگاهی میاندازیم به خبرها. دادگاه نویه رودکی حسن عظیموف مالک کارخانه پرنده پروری این نویه را به اتهام قلوبی و فروش غیر قانونی قطعه زمین گناهکار دانسته برای 15 سال زندانی نمود. دادرس پرونده میگوید ضرر مالی رساننده او حدود 9 میلیون سومانی حساب شده است. دادرس تاکید نمود که همراه حسن عظیموف یک نفر دیگر با نام علی محمد عزیزوف که در پرونده همچون میون رفت ثبت شده است به 11 سال زندان محکوم گردید. آغاز پرونده نسبت حسن عظیموف و همراهش در پی شکایت یک گروه ساکنان محله استقلال نویه رودکی که عظیموف زمین و بناهای کارخانه پرنده پروری را به آنها داده است صورت گرفت. دادرس پرونده ابراز داشت که خودی عظیموف ضمن مرافعه‌های دادگاهی خود را قسما گناهکار میدانست و میگفت بعضی از جبریده ها را نمیشناسد و به آنها قطعه زمین نداده است. هم صحبتمان تاکید نمود که در جریان مرافعه ها اتهامات اعلان شده علیه عظیموف اثبات خود را یافت و فعلا تقدیر خانه هایی که ساکنان غیر قانونی بنیاد کرده زندگی دارند معلوم نیست. حسن عظیموف باری اول 11 سال پیش با جرم فروختن 73 هکتار زمین کارخانه مذکور بر عوض 500,000 سومانی سوء استفاده از مقام و بسیار زنی به زندان محکوم شده بر اساس قانون عفو آزاد گردیده بود. نزدیکان حسن عظیموف میگویند از حکم برآورده دادرس راضی نیستم، ولی در مورد بردن شکایت کاساسیونی حالا تصمیم نگرفتم. باید گفت که محله استقامتی که در حدود کارخانه پرنده پروری تشکیل شده است بیش از 6,000 ساکن دارد. مقامات گفتند اکثر خانه های بنیاد شده در محله به نام استقلال جماعت شرک میرزا ترسنزاده نویه که کارخانه مرغ پروری هم بخشی از آن هست وجهت رسمی ندارد. یک نظرسنجی در تاجیکستان نشان داده است که ازدواج‌های برمحل و با امر والدین خانواده برپا کردن جوانان برای جامعه کشور عاقبت‌های منفی زیاد دارد. نظرسنجی معین کرده است که نکاح‌های بروقتی و مجبوری با مناقشه‌های عائلوی، طلاق و حتی با خودکشی زنان انجام می‌یابند. در این نظرپرسی که با مبلغ‌گذاری فوند کانادایی تشبس‌های محلی انجام شد، بیش از 2,500 نفر از 17 شهر و نواحی تاجیکستان اشتراک کردند. نتیجه های آن روز 18 فوریه در دوشنبه معرفی گردید. بر اساس این تحقیق افکار عموم تقریبا 45% مردم به این نظر بودند که نکاح بروقتی به جنجال های عائلوی میرساند. به عقیده تقریبا 36% نتیجه ازدواج برمحل جدایی و از هم پاشیدن عائله و یتیم ماندن فرزند است. به عقیده این مردم یکی از سبب های اساسی نکاح برمحل دوری از تحصیل، عرف و عادت، کم بی‌ضاعتی و عامل های دینی بودند. در این میان اکثریت یعنی 33% دانش کم را سبب اساسی نکاح برمحل نامیدند. قسم بیشتری نظردادگان یا 57% آنها گفتند همسر آینده را باید خودی جوانان انتخاب کنند. نزدیک 30% اشتراکداران نظرپرسی گفتند محض این تفکر باعث شده است که دختران در سن بروقت به شوهر داده شوند. این چنین از هر سه نظر داده یک نفر آنها گفته است عائله‌های جوان با سبب دور بودن والدین و خود دختران از تحصیل پوش می‌خورند. مشکل برمحل به شوهر دادن دختران و هم نکاح‌های مجبوری سالهای اخیر در تاجیکستان باعث نگرانی جامعه شده است. سالانه هزاران دختر پس از ختم مکتب میانه به شوهر داده می شود. هرچند در تاجیکستان سیر نکاحی 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالتهای استثنا و با اجازه دادگاه دختران می توانند در 17 سالگی به شوهر برویند.
ҳукумати ноҳияи вусе гуфт ягона осоишгоҳи нимавайрони кӯдакони гирифтори сил дар ноҳияро таъмир карда ба кӯдакистон табдил медиҳанд. мусо ғафурзода раиси ноҳияи вусе ҳафтаи гузашта дар нишасти хабарӣ гуфт ки аз вазорати тандурустӣ дархост карданд ки иҷрои ин тарҳ пеш гирифта шавад ва ба онҳо дар ин кор мусоидат намоянд. радиои озодӣ як моҳ қабл аз осоишгоҳи нимавайрони кӯдакони гирифтори сил гузориш таҳия карда буд. баъди ин намояндагони ҳукумати ноҳия ва вазорати тандурустӣ барои тафтиш омаданд. ҳоло осоишгоҳ як ҷои тарснокеро мемонаду барои бархе сокинони бехона ба ҷои истиқомат ва ҳезумхонаву оғили онҳо табдил ёфтааст. аммо мутахассисону табибон мегӯянд ки барои сохтани кӯдакистон дар ҷои осоишгоҳ бояд дар ин ҷо ташхиси ҳаматарафа сурат бигирад ки оё дар воқеъ ин маҳал барои кӯдакистон мувофиқ аст ва ё ангезандаҳои сил дар ин ҷо боқӣ намонданд. нураҳмад ғоибов, сармураббии собиқи осоишгоҳ, гуфт ки вируси сил метавонад даҳсолаҳо бимонад ва ба дигарон сироят кунад. осоишгоҳи нимавайрони кӯдакони гирифтори сил дар деҳаи нонҷемас то замони суқути шӯравии собиқ дар соли 1992 дар ҷумҳурӣ ягона ба ҳисоб мерафт ва ҳар 3 моҳ то 200 кӯдакро барои истироҳату табобат ба он ҷо меоварданд. бо оғози ҷанги дохилӣ дар соли 1992 ва баъди бурдани таҷҳизоту васоили осоишгоҳ ва холӣ мондани бино, сокинони бехона онро ба ҷои иқомат табдил доданд. ба гуфтаи сокинони деҳа, ҳарчанд иҷозаи зиндагӣ дар ин ҷо надоранд, вале иқомати онҳо сабаб шуд ки осоишгоҳ аз нобудии комил эмин монад. хуб, акнун таваҷҷӯҳ кунед ба хабарҳои ҷаҳонӣ ва баъд аз ин бозам бармегардем ба хабарҳои Тоҷикистон ва дар охири суҳбат чун ҳамеша аз қурби асрори хориҷӣ ҳам ёдовар мешавем. шабакаи иҷтимоии фейсбук саҳифаи шабакаи телевизионии русии Russia Today-ро баст. ба қавли фейсбук, ҳадаф аз ин иқдом беҳбуди шаффофият аст. рӯзи душанбе сардабири телевизиони Russia Today Маргарита Симонян гуфт ки фейсбук саҳифаи англизабони ин шабакаи телевизиониро баъд аз пахши гузориши CNN масдуд кард. ба қавли CNN, лоиҳаи Russia Today аз тарафи Кремл сарпарастӣ мешавад. Симонян дар шабакаи иҷтимоии Telegram навиштааст ки саҳифаи англисизабони Russia Today 4 миллион обуначӣ дошт ва корбарон рӯзона 2.5 миллиард дафъа онро тамошо мекарданд. Симонян мегӯяд, Russia Today ягон қонуни фейсбукро вайрон накардааст. феълан фейсбук аз корбаронаш талаб намекунад ки ҳуввияти худро ошкор кунанд. дар ҳамин ҳол сухангӯи фейсбуки қароргоҳаш дар амрикост мегӯяд, ин шабака тасмим дорад қадам ба қадам дар бораи масъулони саҳифаҳои бузург иттилоъ дарёфт намояд. фиристодаи сулҳи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Залмай Халилзод аз афғонҳо даъват кард ки ихтилофҳояшонро канор гузошта баҳри хатми ҷанги 17-сола муттаҳид шаванд. моҳҳои ахир Халилзод якчанд дафъа бо ҳайати Толибон мулоқот кард. дар ин баҳсҳо ҳайати ҳукумати Афғонистон иштирок надошт. Халилзод аз ҳукумати Афғонистон даъват кард ки як ҳайати нирӯманди музокиракунанда омода намояд. рӯзи гузашта дар суҳбат бо телевизиони Тулӯи Афғонистон Халилзод гуфт, мо ба як ҳайати ниёз дорем ки дар он раҳбарони ҳукумат эҳтиром шаванд. аз сӯи дигар ҳамин гуна иштироки унсурҳои дигари сиёсӣ низ зарур аст. хуб, бо тавре гуфтам, ҳоло боз бармегардем ба хабарҳои Тоҷикистон. маркази исломшиносии Тоҷикистон мегӯяд, аксари маводҳое ки аз ҷониби мақомотҳои судиву тафтишотӣ бо гумони тарғиботи андешаҳои террористиву экстремистӣ барои ташхис ба онҳо ирсол мегардад, тасдиқи худро намеёбанд. ба иттилоъ ин марказ соли 2018 дар маҷмӯъ беш аз 400 муроҷиат бо ирсоли наздики 1500 мавод ба ин ниҳод барои анҷоми ташхиси илмии диншиносӣ ироа гардидааст. муовини раиси маркази исломшиносӣ мегӯяд, гузоштани лайк ва ё поделиться намудан дар шабакаҳои иҷтимоӣ наметавонад дар парвандаҳои гумонбарони ифротгароӣ асос шавад ва расонаҳо дар инъикоси чунин ҳолатҳо бояд таваҷҷӯҳи бештар намоянд то нофаҳмӣ ба миён наояд. Рустам Азимӣ таъкид намуд ки ҳолатҳое мешавад ба саҳифаи истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ нафари дигаре ворид шуда аз номаш ҳар гуна маводҳои экстремистӣ нашр мекунад ки тафтишот бояд чунин ҳолатҳоро муайян кунад. тасдиқ наёфтани аксар маводҳои пешниҳоднамудаи мақомот дар робита ба тарғиби андешаҳои ифротгароӣ дар ҳолест ки боздошту ба зиндон кашидани ҷавонон дар пайи гузоштани лайк ва ё навиштани шарҳ дар шабакаҳои иҷтимоӣ борҳо расонаӣ шудааст.
барои мисол фирӯз абдулазизов сокини ноияи вахш аз зумраи ҷавонҳоест ки соли гузашта барои гузоштани лайк зери аксҳои гурӯҳҳои ифротӣ ба зиндон маҳкум гардид. додгоҳ ӯро барои класс гузоштан зери аксунаворҳои тарғиботии гурӯҳҳои ифротӣ ба 6 соли зиндон маҳкум кард. ҷавони дигаре аз ҳамин ноҳия барои лайк кардани суханронии Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби Мамнӯи Наҳзати Исломӣ, ба 9.5 соли зиндон маҳкум шуд. ҳарду барои даъвати оммавӣ барои фаъолияти экстремистӣ ҷазо гирифтанд. хуб ин ягона ҳолати боздошту маҳкум шудани ҷавонон дар пайи гузоштани лайк нест. моҳи июни соли сипаришуда парлумони Тоҷикистон тарҳи ислоҳшудаи кодекси ҷиноиро тасвиб кард ки дар он ҷазо аз ҷумла барои классу лайк гузоштан зери матолиби дорои муҳтавои ифротгароӣ сахттар шуд. таҳрири нави ин кодекс барои даъвати оммавӣ ба амали террористӣ ва сафедкунии оммавии терроризм дар интернет аз 10 то 15 соли зиндонро пешбинӣ намудааст ва дар ин кодекс омадааст ки писандидани чунин матолиб ба маънии тарафдорӣ аз фаъолиятҳои террористӣ, тарғибу ташвиқи оммавии он аст. ва аз ҳамин хотир бинандагони азиз, шумо низ ба ҳангоми истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ аз эҳтиёт кор бигиред. хуб ҳавошиносон мегӯянд захираҳои барф дар кӯҳҳои Тоҷикистон имсол ба ҳадде зиёд шуд ки дар 14 соли ахир дида нашудааст. бориши барфи зиёд барои Тоҷикистон ки саргаи аслии об дар тамоми Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад фавқулода муҳим аст, ҳарчанд фалокату хисороти зиёдеро дар пай дорад. Абдуёқуб Шоев, муовини сардори маркази яхшиносӣ дар оҷонсии обҳавосанҷӣ дар Тоҷикистон гуфт, дар Майхӯра дар кӯҳҳои Варзоб ва на чандон дур аз Душанбе барф аз 2 метр ҳам баланд аст. соли 2018 меъёри моҳонаи захираи барф ба гуфтаи ӯ 48% ташкил медод ки 3 баробар камтар аз соли 2019 будааст. моҳи январ меъёри бориши барф тақрибан 109% ташкил додааст. ҳаҷми барфе ки имсол боридааст ба гуфтаи мусоҳиби Радиои Озодӣ фақат дар соли 2005 мушоҳида шудааст. таҳлили мутахассисон дар моҳи январ муайян кардааст ки ҳаҷми оби рудхонаҳо аз 10 то 80% зиёд шудааст. Абдуёқуб Шоев мегӯяд барфи зиёде ки соли гузашта ва имсол борид барои обанбори нирӯгоҳи Роғун ҳам бисёр муфид аст. айни замон барфи зиёд бо худ фалокату мусибату хисороти зиёди иқтисодӣ меорад. яке аз оқибатҳои манфии он тарма дар шоҳроҳу минтақаҳои аҳолинишин аст ки имсолу соли гузашта сабаби марги чанд нафар шуд. танҳо дар моҳи январи имсол дар кишвар 137 тарма сабт шудааст ки дар Бадахшон ҷони 5 нафарро аз байн бурдааст. дар натиҷаи 23 тармаи дигар дар вилояти Суғд 3 нафар ҳалок шуд. хисороти иқтисодиро аз тарма ва барфирезии зиёде ки имсол будааст ҳанӯз эълон накардам. хуб бинандагони азиз, дар ин қисмати суҳбат чун маъмул нигоҳе меандозем ба қурби асъори хориҷӣ дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон ки аз сӯи Бонки миллӣ барои имрӯз таъин шудааст. мутаваҷҷеҳ бошед, $1.943 дирам, €1 $10.69 дирам ва 1000 рубли русӣ $142.50 дирам аст. ва ба он нафароне ки тӯли чанд рӯзи охир дар бораи суди сёмин муттаҳам дар куштор ва таҷовузи духтараки 5-солаи тоҷик аз мо мепурсиданд, тавре барои мо маълум шуд ҳанӯз муҳокимаи додгоҳии ӯ шурӯъ нашудааст ва қарор аст муҳокимаи ӯ дар моҳи апрел оғоз шавад ва ҳанӯз чизе наве дар ин қазия нест ва агар мо ягон маълумоти навро дар ин бора дастрас кардем, ҳатман барои шумо мерасонем ва ҳамин гуна мо талош мекунем ки наворо аксҳо ва хабарҳое ки барои мо то имрӯз тариқи вайбиру WhatsApp фиристодед дар ҷараёни рӯз ва рӯзҳои дигар пайгирӣ кунем ва тафсилотро дар барномаи хабарӣ ва ҳамгина дар навиди бомдодӣ барои шумо ирсол кунем. ташаккур барои ҳамкорӣ. ман бо шумо худоҳофизӣ намекунам, балки расу 3 соат пас ман дар пахши мустақими сархати хабарҳои рӯз ва ҳамин гуна бо соати 1 бо вақти Прага дар тақдими хабарҳои рӯз шуморо мунтазир мешавам. бо умеди дидори навбатӣ.